isugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umaymang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Hello manan kada kayo amin papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Ti surat nga intay drama ita ket nagapukan ni pagayam tayo a Victor ti Ilocos Norte. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, sakbay ti amin idanon kumanpay tinabara apan ang kablaaw ko kada kayo amang bukbukal kadagiti drama dito YouTube. Nang runa dito'y programam alagip ti napalabas. May saakmet kadagiti rinibo-ribo adumdumngeg kadagiti drama ngayon kay ipatpatangatang. Ket pagyamanak unay numapili yumet nga idrama to'y surat ko. Kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan a Victor. Dudwa kami laeng ngagkabsat. Makunak anagasat ti kabsat ko. Ngamin, malaksid ang nakaadal ken napintas ti trabaho na, nakiasawa pa'y iti lalaki nga adda mabalin na iti biag. Idinto ta siya ket marigrigat lang arudan, awan pa'y natalged at trabaho. Rugyak nga arudan ti ag salaysay. O, adto yan ti kwarta bulbuluda manong Victor. Ninayo na kon iti 3,000, tapno adamat inayon niyo panggastos yo. Bali, 20,000 amin day tamanong. Ay na, agyaman ak unay Janice ating ko. Kastamot tenggeng ka bayaw Greg. Kung naktupay ka na didak paayag. Ay na, nakasingsingpot kayo talaga. Rumbang lang at tulungan da ka manong. Takabsat na ka ngarod kini Janice. Kan may sa... Sigamot din ti makagapo. No apay nagasawa kami dito napintas ng asawa ko manong. Mang bola ka man ako nakon, Greg. Sala ka mang pulbola bakit? Pudno ti bagbagak. Ay wen, kuna ni Greg nga uray saan mo kanun abayadan day tamanong. Agpaiso? Wen manong, tirumbang nga ramidam ita. Kat asikasum anaimbag ti rugyam a negosyo. Iti kasta, adan tumatan pagtaudan ti pagbiagan niyo. Pudno ti kinuna ni Janice, manong. Ay na, agyaman na ka talaga bayaw, Greg. Agyaman na ka ating ko. Awan anyaman na, manong. Awan anyaman na, manong. Maragsakan kami ang makatulong kan ka. Wow! Nagpintas mo tinday ta tablet, Gwen? Siyempre, Uncle Victor. Regalo ni Daddy kanyak daytoy. Greg, Janice, ang mga mabalin na nawasag lang ang dayta tablet. Sigurado magustuhan ni Brent dayta. Ha? Ha? Kwa manong, ate? Ay, saan, Uncle? Diyak kaya't pasalubong ni Daddy kanyak daytoy. Sana bale, taigatangan da ka itinapinpintas yung dayta. Malan, itod mo kanya kung dayta a tablet naneng. Please. Uncle. Ala. Itod mo dayta kina-uncle mo, anak. Greg. Anya? Daddy, anya nga iti usara? Alan, itod mo kina-uncle mo, anak. Di kagdanak. Igatangan ka iti sa bali. Tay barbaro a modelo, anak. Awan mo siguro may bagam, Carmela. Malaksid nga dan gastusan tayo. At pa yun pagpuunam iti ko ng mga online business mo. Kan, at dapay sobra apaginom ko naman. Ay ka, siyempre mo na. Sinubram lang arudan ti dinawat mo. Ninayunan dapay.
Katwa na, utak lang dahil tabakan. Utak ti kasapulan, tapno mabiyag ka. Anya ka laki din na, masila nga panagdrama kwarta man. Victor, Kan may sa, aduma ti kwarta na. Saan da nga ipobre ti dinawat ko. Barya lang katakwada na ijay. unangam nakababay nun ter aramidem. Idi pa'y laang nga da ijay abroad ni Greg. Tultulungan datayon. Inserrak na kapay iti trabaho. Ita, dinawatan manen ida iti dakkel agatad. Anyan tulaangan nga iti ibagada. Numaamuan da nagikat kagaya man iti trabaho. Anya ka kadi Carmela. Datalang matimaka mo, nubilang lang. Saan ka mat siguro nga gipulong? Ngamin, para mo lang katatayo na ito'y kararamidak. Unangam pang nga asim ka di. Tai katumatan ti kinamamartek mo. Oh. Kanayon ka maikat iti pagtrab-trabahuam gapo iti kasta nga ugalim. Ay. Mangrugi ka man ako na akong Carmela. Di nakpakibibiyangan iti kahit ko nga aramidan no di mo kaya tiriri. Nawatam! Agmerienda tapay lakay. Adtoy. Ops. Wow, nagimas eh. Ginitaan ko naman. Siyempre Inlutok dayta. Ala, mangantan ka bayatan na napudot pa'y. Ay, katuwa na bakit? Aywan, tanak tayo. Adain batik para kenkwa na lakay. Kananan to apaman asumangpet manipo di pagadalan. Nasayat mo nga rin kasta. Nan, ramanak man nga rutin luto ta sawak. Nag-imus na talaga. Katuwan siya pa iti kunam. Aywan gayam, kumusta mat tandagi ti negosyo tayo? Okay lang mat bakit? Bilibak nga rin diti kinapigsa ti grocery. Kasta mo tin iti laundry shop. Kaniti resto bar. Nasayat mat nga rin no kasta lakay. Well, iso nga rin da jakon sayangan ti jakon pa nagsubli iji barko. Wen kan may saan ka matlangan na palubusan no bilang. Anya? Umdas mat siguro dagiti negosyo anay pundar mo apagtaudan ti pagbiag tayo. Naipundar ta ko na bakit? Ayun gaya. Anya itayan tay kunam nga ibagam kanyak. Ni Manong Victor Apa ni Manong Victor? Imawag manan itay. Ape ka no? Awan kanon ti kananda. Malaksid iti dayta, dandanida pa'y kanong maputdan iti danong kansilaw. Kasta ka di? Uwan lakay. O di, ikantay da iti groceries. Mangtid ka matan iti pagbayad da iti silaw kan danong. Hindi kasta, saan da maputdan? Kasi daman. Nakababainan kan kalakay. Panagrik na ngamin kaslaw mababuso matan ni Manong Victor. Apay matan ako nam dayta bakit? Kasanong kat edi pa'y lang nga tultulungan ta ida. Angam kita man. Saan madla ta makabangon-bangon. Kanayon pa'y maikat iti trabaho na. Anya nga ita mo ta bakit? Barang numapatakkel da nga agasawa ti online business arinugyan da. Agtalag ka kadiki ni Manong mo. Oh, apay kasta ti lang ang Mayra? Adda ka di parikot? Ay, kwa Manong Greg. Parikot ko nga rin ti ikit ko anang padakkel kanya. Oh, apay. Masakit ka di? Saan matkit di, Manong? Naduktanak lang amin nga isugsugal na laang gayam ti patulod ko ang kwarta ken kwa na. Anya? Ay, nasaya at matipan nakisarita kadakwada. Ngam kaslasyak pa'y kit din tinagbalin adakas. Malagip ko lakit nga ruti kabsat ni Manang mo, Janice. Nabayag ni mo't ida natultulungan. Kuna ni Manang mo, akaslaw mababuso mo'tan. Kunakmat nga ikan mi pa'y iti tsansa. Parang mapadakkel na mo't tirinugyan da nga online business da. Nakita yo ka din ti online business da, Manong? Saan pa eh? Awan mat siguro ti dakas na, numapan nyo kitaan. Ti kayat ko asawan, pasyarin nyo.
I-check yun nupod nung ada negosyo da. Amangan matnupod no ti atap ni Manang Janice. Nga abuson da kayo matanda giti tao at tultulungan nyo. Adto yun ti kapem, Victor. Ket, apay kasta tilangam. Kasla masursurun kami. Kasano, kat nabarbartag ka manen anagawid idirapi. Imbes at tulungan nak iti online business arinugyan ta. Saan mo't taon-una umot ti panagin inom mo. Awanen nabaybay-anen ti negosyo ta. Naistaken dagiti produkto aginat gatang ta. Lugi negosyo ti kastoy. Imbes nga umasen sumat da tao. Saan takas tamo ngamin ti ugalyam. Tapay nga asak ti papasulam. Saan laeng aday ta? Oh. Parikot manen ti pang tuition dagiti anak ta. Panagbabayad pa'y manen kadagiti bills. Ay, nagrigat ti kastoy abiyag, Victor. Bayam, tama pa na ki Jay Balay da Janice intun madamdama. Magibagakin ni Bayaw Greg iti kwartana. Anya, hoy Victor, agbain ka madmat. Kanayon la ka din akasta. Nabayagan at tultulungan da tayo. Agbain ka madmat. Carmela, awan ti rumbeng nga ibain ko. Kabsat ko mat ni Janice. Kan maysa, dakkel ti utang na anaimbag anakam ni Greg kanyak. Saan da anagasawa ki ni Janice no saan agapu kanyak. Victor. Pudno, di bagbaga Carmela. Kita man ni Greg. Saan mo't nga isutig wabukat? No saan ko nga inilakad kin ni Janice? Saan da kumamot ang nagkatuluyan? Wanan. Angam saan lata na saya at agundawayam no anyaman day tanga utang na naimbag anakam kan ka. Kan maysa, saan damot ang nagkurang? Inted da amin akasapulam, tinulungan da ka. Tumalnakan, Carmela. Bay anak lang ka di. Bay anak iti diskartek. Ngamin, mairanod kamot lang iti da itong aramidag. Nawatam! Awan ni Greg, Manong Victor. Aday na si kaso na. Kasta ka di. Sayang nga ron ano kasta. Sapay napatig kumatibagakan ko, ana. Anya nga minday jay aya, Manong. Apay no ibagamon kanya. Ha, ay, kwa. Aljay, kwa nga minating ko. Ay, kwa. Naibusan kami manan ngamin. Dumawat ka manan ititulong, kasta ka de. Uwan ko maating ko, no? At dapan nakabalin na, Kumusta gaya man ti online business yo? Anya nga iti madamag iti rinugyan yo ang negosyo. Awan man laang mat ti maistorya, may papan iti dayjay. Ha, ay, kuwa nga min, medyo nakapsot nga rod. Nabambanog nga rod na mga asikaso. Isulat tamot. Basit ti kita. Tanda ni awampay no kwa. Sigurado ka? Ha, ay, kwa, Sardengam ngaminan ti kinamamartek mo. Iti kasta, makafocus ka nga agtrabaho, kat umasenso matibiyagyo, Manong. Ha, ne. At sino manan ay tinagatil titila na anang idanong kang agbarbartegak? Nabayagan adya kang aramidin day taanin ko. Nagbarbalo akon. Ay na, di kan makapaglibak kanyak, Manong Victor. Nangag ko amin ang nagsaritaan nyo kanima ng Carmela idikalman. Ha? Laklakayan kan, Manong. Panunutam mat kumati sa lunat mo, Panunutam mat ti pamilyam. Nang runa dagiti anak mo. Awan na sayat nga itad ti kanayon a panagin inom mo iti arak. Naminsang ka lang at imulong ang nakadadon timbagam. Laglagi pa ano saan agapu kanyak? Saan kayo mat nagkatuluyan kini Greg? Manong Victor, saan lang anam na minsan da kayo at tinulungan? Mano atawin matan at tultulungan da kayo? Ken maysa, no saan anasingpet ni Greg? Saan kumat amagustuhan? Nga uray pa'y anya ti ikastam amang pilit kanyak. Ha? Sapay la kuma. Ta saan mon nga iboy-boy day taabanag kanyak, Manong?
kurang nalangan kat ibagam abayadan da ka, gapo iti panagasawa mi. Huston! No di na kahit atulungan di sa laang! Manipon ita! Lipate mo ang ganda kamsan mo! Paglagan. Dami kwarta ni kumpare Alito. Kat pinabulunan na. Pinainom na pa eh. Ayos ah. Kasi ito biyag. Nagganas niyo. Kung naman. Sa bali at talaga no amumat ti dumiskarte. Ne. Parang bang magaya man. Agpatang manggiliti kalsada. Mamanot lugan nita eh. Dito na nakalawlaw ti pagnaan. Parang ti magna. Di kasta magkaawid ako. Gaturog ang ngamin nga. At tatraga masawa ko na! Kahit mo saun, bakit? Nagapa kayo kini Manong Victor sa bayapin manaw? Ay, wala kay. Kasano, kat aglablabas mat ngaminan. Iso adya ako nakapagdapan. Binagaaklaan mat. Ngam iso pay kit diti adaganas na nga gungat. Lipatag kanon nga dakabsat ko. Mala, bayamon bakit? Nakuna na lang siguro ti kasjay. Kaputan na pudot ti ulo na. Malaksi di ti dayta. Namuampayin ti panang lukloko na kadata. Ay, mabainak unayan kan ka. Gapo iti kasjay nga ugali ni Manong Victor lakay. Bakit? Agasawatan. Isungawan nga rudrumba nga pagbainom kanyak. Ha? Silpon mo sa nga tagun uni. Uwan lakay. Nimat Manang Carmela. Ay, anyaman nga tantibagana. Ay, kitsong bata mo na, iti kasta maamuanta. Ay, ang mga numangibagamanan iti kwarta. Sumpatam nga ruden, tapno maamuan no anya ti masapul da. Ang mga mo't no napatig ti bagata. Hello, Manang Carmela. Nakaawag ka mat. Hello, Janice, ading ko. Kayat ko lang nga ipakaam mo, nga da kami itan ito ospital. Ospital ko na, Manang? Asino ti na ospital? Na-aksidente ni Manong mo, Victor. Anya? Agyaman na time may kayo adagos, Janice. Kat, kumusta ni Manong Victor, Manang? Madananak. Ngamin, aging gaitakot saan pa'y anakapuot ti kabsat mo. Anya? Sigun ka dagiti doktor. Masapul ang makapuoten da ito'y iti unag ti 24 oras. Tano saan, amang ano delikado ti kasasaad na. Apay ngamin aya, Manang. Anya tinapasamak. Apay an aksidente ni Manong Victor. Ay na, amumatan ti kinaman nanginom ti kabsat mo ading ko. Nabarbartek manan Kabayatan ti pannagnanang agawid. Isumatan ti pannaka-aksidente na. Sigun kadagiti nakakita, aggiwang-giwang kano amagmag na ititeng ati kalsada. Isumatan ti panangdong partitrakkan ko, ana. Kat, nakita na ka di ti plaka ti nakadongparkan ko, ana, Manang. Timulong ka di amay taray dito yung ospital ni Manong. Day takot nga ron ti parikot. Ngamin, intarayan na ni Victor. Intarayan na ti panangdongpar na iti kabsat mo. Kumusta kan, Manong? Dahil nagsakit entero bakit. Unang lakit tinumatay ako. Manong Victor. Ading ko, mamati ka man kansaan.
Kahit ko tiyagkin daw iti pamakawan kada kayo kini Greg. Inabusok ti kinaanos kinasingpet yu kanyak. Banag agpagbababayak ita. Dahito siguro ti wagas ti Diyos. Tapno makaamirisak. Katagbalbaliwak matan, ading ko. Maragsakan ak iti dayta nga imbaga Manong Victor. Agyaman ak tanakaamiris ka matlaangan. Kat ikarik, tulungan da ka ama kabangon manan. Kasta unay a panagyaman ko iti Diyos, gapo ta inispalnak iti dandani nakatayak. Kat manipod idi, namin pinsan matan a nagbaliwak. Inkarigatak nga inidyan ti arak, kat kas iti sigod, tinulungan da kami manan ti kabsat ken bayaw ko, tapno mangrugi iti basit a negosyo. Nga isumat ita ti as-asikaswan ti asawak. Tinulungan nak ni Greg tapno makastrak iti trabaho. Ket ita, nasayaatan tilangan-langan mi kas maysa a pamilya. Daytoy man ti padas ko adyak tupulos malipatan, to'y pagayam mo, Victor. Ken ka pagayam, Victor. Dakkala sagot dagiti tattao a nakasagana at tumulong kada tayo. Angam sapay kuma, ta saan tayo matida nga abuswan. Nagasat ka pagayam Victor. Ngamin, naadaan ka iti kabsat akas ka ni Janice. Kastamatan ka ni bayaw mo agreg. Nudaddo malaang siguro ang mga nudida kan tinulungan, ta sikapay kit di ti adaganas na nga agunget no mabagaan ka. No maminsan, no asino pa'y ti tumultulong, isupay ti agbalin adakas. Banag asaan kumaarumbang. Isu asapay kumata agserbi nga adal daytoy, kadagiti kakabsat tayo amakangeg. Alakastan pagayam Victor, ket pagyamanak unay ting kapanagsurat, dito'y programa tayo alagipti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami, itiing kay panagdengag.